Kanzihano, yes. Tubaye ikaze mukurikiye Zedi andi Hiro. Njyewe muri kumva ndi Hiro ariko simba inyenyeri ndi kumwe nawe. Twavuze se ikintu ushaka ni iki? Jewe ndi Z. A to Z. Mwita Zedi sha. Ngo haye ikaze nawe sha. Byabanje imizi bishoboye. Dufite umuntu uri gushaka umukunzi. Ufite umuntu uri gushaka umukunzi. Okay. Abantu mwese mudukurikiye aho waba uri hose, abantu muri group ya WhatsApp, abantu muherereye hirya no hino, abantu muri kugenda mudiringa n'abakunzi. Iriya group ya WhatsApp narayirebye. Mbona abari mutono n'utundi. Umuntu muheruka muganira ku rubuga. Nyuma yaho wajya kumva ukababura, abantu kaza kubabura. Baciye mu gikarisha. Bakabasiga ku irembo, mwebwe mugasigara mu gikari. Noneho mwarangiza mwakomeza mukaganira muzi ibintu birajya mbere nuko nyine. Wajya mukajya kwisanga musigaye mwenyine muvuga ubusa. Mwiriwe neza. Mfite imyaka 40. Ndashaka umukunzi ureje imyaka 30. Akaba akunda guca bugufi kandi akunda abantu, akaba afite amashuri guhera senior 6 kuzamura yisumbuye, kandi akaba adakunda kugora ubuzima, akaba yakomora ibikomere umuntu yaba yarahuye nabyo. Uyu no muntu ashaka afite imyaka 40. Akaba ashaka ufite imyaka 30. Yego. Umuhungu n'umukobwa. Hejuru y'imyaka n'umuhungu. Akaba ashaka umuntu hejuru y'imyaka 30. Aba bantu barangana. Baruzi yuko umukobwa ukurusha mungana abakurusha imyaka 10. Umuhungu rero ukurusha imyaka 10 burya muba mungana mu bitekerezo. Buriya nushaka umuntu ugasanga umurusha imyaka 5 nibura umusore, ugasanga uwo mukobwa umurusha imyaka 5, hita umenya yuko iyo ngiye 5 asa naho ari wikurusha. Dekase. Igitsina gore buriya ni abahanga cyane, ubushakashatsi bwarabigaragaje. Niyo mpamvu nta muhungu nta mukobwa bajye bashakana banganya imyaka. Ntibyavamo. Niba ari ibyo ngenda shaka ko tungana. Ntabwo bishoboka. Ibyo bintu ni impossible. Ntabwo byakunda. Uramutse umushatse byagorana kurwubaka urwo rugo rwaba ari igihuha. Duteye. Rwaba ari igihuha pe. Rwaba ari igihuha. Iyi ni science ipfesha. Oya ntabwo ari science ipfuye niko ibintu bihagaze. Rero umusore w'imyaka 40 akeneye umukobwa w'imyaka 30. Hejuru y'imyaka 30. Hejuru y'imyaka 30 nibura ubwo n'uguhera kuri 30 kuzamura. Ubu uri munsi ya 30 akoreka bari akana nta kintu badiringa. Sibyo? None ndi umukobwa ndifuza. Oya bawitonze. Uyu musore tumushakira umukunzi. Ni umusore? Yego. Tumushakira umukunzi. Na joining group ya WhatsApp. Ikintu cya mbere uno musore nakunda batari muri group ya WhatsApp. Kuko niba waradusuye ukaba utarajya muri group ya WhatsApp waba nawe ubwawe uri igihuha waba utari. Ahubwo hari umukobwa watwandikiye hanga afite SMS ye watubwiye ngo ndi umukobwa. Ndabona ari umwana pe. Mfite imyaka 28, mfite umwana. Yego. Mfite umwana. Ariko nyeneye umusore ufite gahunda urengeje imyaka 35. Akaba afite gahunda atari bya bintu byo kuvuga ngo tuzaba tuvuga nanga ibike n'ibike. Yego. Uwo akaba yiteguye gushyira mu mago. Nicyo ashaka kuvuga. Urumva uwo mukobwa rero biramutse bikunze ntabwo nizagenda mba numva bahuza abangaba. Cyangwa ndumva nta joining group baze guhuriramo. Ndumva nabahuza pe. Akaza undi rero.